U današnjem videu ću vam pokazati kako možete ubrzati vaš računar i dati oduška vašem hard disku. To ćemo uraditi tako što ćemo ga olakšati od nepotrebnih podataka, odnosno od nepotrebnih fajlova. Nepotrebne fajlove niko ne želi na svom računaru, pogotovo što se vremenom gomilaju, a da toga mi ni sami nismo svesni. Ono što možemo da primijetimo je to da računar počne da sporije radi i da nam je potrebno više vremena nego obično da pokrenemo određeni program, bilo da je to Word, Excel, Google Chrome ili neka druga aplikacija ili igrica. Često ni sami niste svesni čime ste obogatili vaš hard disk sa nekih 20, 30 pa i više gigabajta nepotrebnih podataka. Za ovo što ću vam pokazati nije potreban ni jedan softver. Ono što može svako da uradi zarad ubrzanja rada svog računara jeste brisanje privremenih fajlova. Na vašoj tastaturi pritisnite taster Windows i taster R. Kada iskoči prozor za pokretanje softvera i ostalih stvari, ukucajte u red temp i pritisnite OK. Može da vam se desi da nemate pristupa ovom folderu, ali tada kliknite na Continue, a ako vam se ne pojavi, nastavite slobodno. Otvorit će vam se prozor sa fajlovima koji nisu potrebni vašem računaru i tu su zbog programa koje privremeno koriste. Idite na Ctrl+A i sve ih selektujte, a nakon toga na Shift i Delete. Neki fajlovi su ipak potrebni sistemu. Tako da slobodno kliknite na Skip, ali ne pre nego što čekirate Do this for all current items, kako vas program ne bi pitao za svaki zasebni fajl. Sada će nam opet trebati Windows plus R i sada umjesto temp stavit ćemo ispred i iza po procenat. Opet će nam se otvoriti prozor koji omogućava brisanje nepotrebnih podataka, Ctrl+A i odmah idemo Shift i Delete. Tako da odmah brišemo sve te nepotrebne podatke. Opet možete da čekirate ovo Do this i da idete na Skip. Treća stvar koju možete da ukucate jeste Prefetch. Naravno, opet će vam biti potrebna dozvola. Opet selektujemo sve podatke tako što ćemo pritisnuti na dugme Ctrl i A i opet ih sve obrišemo tako što ćemo pritisnuti Shift i Delete. Na koji još način možemo da ubrzamo rad našeg računara? Tako što ćemo isprazniti kantu za đubre. Procedura je također ista. Selektujemo sve te podatke koje imamo u kanti za smeće, desni klik, Delete, odnosno može opet Ctrl+A, Shift i Delete za trajno brisanje svih podataka iz naše kante za smeće. Naravno da možete da podesite i opciju za trenutno brisanje svih podataka koje smestite u kantu za smeće. To je još jedna fina opcija, da tako kažem, koja vas ne tera da konstantno ulazite u vašu kantu za smeće. Četvrta stvar koja možete da uradite za vaš računar jeste uninstalacija svih nepotrebnih fajlova, odnosno uninstalacija svih nepotrebnih programa, igrica i svih onih aplikacija koje ne koristite tako često i koje su vam nepotrebne. To možete da uradite na takav način što ćete otići u Programs and Features i obrisati, pronaći polako sve te neke nepotrebne aplikacije i sve neke nepotrebne igrice koje vam prosto usporavaju rad vašeg računara i koje su vam nepotrebne. Sljedeća stvar koju možete da uradite kako biste ubrzali proces rada vašeg računara jeste brisanje istorije u vašem brauzeru. Bilo da govorimo o Google Chrome ili da govorimo o Mozilla, na isti način se vrši čišćenje istorije u opcijama i prosto idemo na Clear Data. Ovdje sad imate i neke raznorazne opcije koje se vam ponudi, da li želite da obrišete sve keširane podatke, sve keširane slike i druge datoteke. Na ovaj način ćete sigurno smanjiti broj podataka na vašem hard disku, što će, rezultirati u ubrzanju procesa rada vašeg računara. Ovo su sve neki savjeti i postupci koji možete da uradite bez instalacije bilo kakvog softvera za čišćenje vašeg računara. Dakle, svaki čovjek koji ima
desktop računar koji ima instalirani Windows operativni sistem može da ubrza proces rada svog računara tako što će da isprati sve ove korake koje sam vam naveo u ovom klipu. Naravno da mi znači svaka podrška, slobodno možete da lajkujete, šerujete, subscribe-ujete ovaj video, možete da me podržite, a ja ću vas pozdraviti do nekog novog, interesantnog i zanimljivog videa koji se tiče tehnologije i računara. Pozdrav od klikeraša. Ćao, čao!